أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله Muhtaram aziz qardaşlarım, biz o'zimizning tafsir darslarimizni odatdagicha davom etamiz. Bugun sizning bilan 110-sura Nasr surasi, ya'ni Yordam surasini o'rganamiz. Bismillahirrahmanirrahim. İza jaa nasrullahi vel fath ve ra'aytan-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yordam surasi, ya'ni Nasr surasi 3 oyatdan turadi. Bu sura Makka shaharida nazil qilina, ya'ni indiriladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bu sura o'zina ko'ra shodlik bo'laroq, ya'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ko'nglina bir shodlik, bir siyinish bo'laroq indirilgan sura bo'lib sanaladi. Hamda Rasul akram alayhisalomga bir yaxshi, bir xayrli kelajak turunda bir xabar bo'laroq indirilgan. Hamda munda fath, ya'ni jingu turunda bir xabar kela shu surada. Nindi jingu deb so'rasangiz, albatta munda Makka shaharin olu, Makka shahari musulmon qullarına kushu turunda so'z bora, muhtaram aziz qardoshlarım. Bu surada aytishim kela هذا الأخبار بفتح مكة قبل وقوعه. Bu xabar ala Makka shaharin olg'anishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu sura inga. Hamda bu bir zo'r dalillardan, oshiq dalillardan bo'lib sanala Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligi haq ekanligini, ham ul singi payg'ambar ekanligini bir ishoratdir, muhtaram aziz qardoshlarım. Vaqad ajma'al mufassirin, mufassirlarning ko'bisi aytdilar, ala annal murad bin nasr huna, mandadi jingu turunda so'z bora, lekin jinguning nasa ekanligini anglata Fathu Makka, Makka musulmonlar qo'lida kuchashagi turunda xabar deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shu sura ingash iza jaa nasrullohi val fath, ya'ni shu sura ingash Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aning o'limini bek oz vaqt qolgani haqida. Hamda shu surada Alloh taolo bulaydi: iza jaa nasrullohi val fath, ya'ni agarda islom dinina va musulmonlarga Allohdan yordam kelsa va shaharlar, xususan Makka shahari kibik musulmonlar qo'lina o'tsa deydi. Ya'ni jingu kelsa, Makka musulmonlar qo'lina ko'chsa deydi. Va ra'aytan-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Senga Alloh yordam etir ey Muhammad dedi. Sen ondan bir de şeklenme. Senin düşmanların da sana yerip Müslüman bulurlar. Hem de Mekke-i Mükerreme'ni aşkandan soň köp kişilik halık görürsen de, köp kişilik halık ora ayten nasa, şol vakıtta görürsen köp kişilik halık kişiler türküm bulup yedhuluna fi dinillah, Allah'ın dinine, İslam'a kirirler dedi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni Allah Teala şolay taraf sindire. Yani kurursun nişe gitip Arap kabileleri, Arap utravda yaşayan Arap kabileleri, senin tirede yaşayan, seninle zarar getirgen kayşandır Araplar Mekke şehrinde bulgan.
Алар иманга килерләр, алар хак юлга, исламга килерләр дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля сөендерә. Һәм инде бу җиңү бер нинди сугышсыз, бер нинди авырлыксыз булачак дип Раббыбыз Субханаһу ва Тааля Расул Акрам алейхиссалату вассаламны сөендерде. Шуңа күрә Раббыбыз Субханаһу ва Тааля әйтте: "Фасаббих бихамди раббика вастагфир, иннаху кана тавваба." Раббың булган Аллаһны һәр кимчелекләрдән пак дип белеп, һәм мактап, тәсбих әйт, зикреңне күбәйт, намаз укы, һәм аңардан гына ярлыкауны сора. Дөреслекдә ул Раббы Аллаһ Субханаһу ва Тааля тәүбәләрне тәүбәп кабул кылып, ягъни гынаһларны гафу кылучыдыр диде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, менә шушы сүрәдә Раббыбыз Субханаһу ва Тааля безгә тагын бер әйберне ачыклый. Инде эй Мөхәммәд, сиңа бик аз вакыт калды синең әҗәлеңә кадәр. Шуңа күрә син кимчелекләрдән пак булган Аллаһ Тәгаләне күбрәк зикр кыл, намазыңны күбәйт, ярлыкауны күп сора дип алдан ук кисәтеп куйды. Бу сүрә Наср дип әйтәләр, Башара дип әйтәләр, ягъни сөендерә торган сүрә дип әйтәләр. Һәм инде Наъюн Наби саллаллаһу алейхи ва саллям дип тә әйтәләр. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга үлемне якын үлемгә ишарат буларак индерелгән сүрә дип тә әйтәләр. Һәм аның вафаты бик якын икәнлеген бер ишарат булып санала. Бу сүрә иңгәш Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Гайша анабызга мөрәҗәгать итте. Эй Гайша, бу сүрә иңү белән минем әҗәлем якынайды диде. Шуннан соң ул чыгып китә, сахабалары белән саубулашкан кебек диде. Һәм әйтте: Эй сахабаларым, инна Аллаһа хайяра абдан байна ад-дунья ва байна ма инда, фахтара ма инда Аллаһ диде. Дөреслекдә Аллаһ Тәгалә үзенең кулына сайлау мөмкинчелеген бирде. Бу дөньяда калыргамы, яки Аллаһ каршына барыргамы? Ягъни Аллаһта булган нигъмәткә барыргамы? Әлбәттә, мин Аллаһка кайтуны сайладым диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шунда сахабаларының иң якыны булган, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның дусты булган Әбу Бәкр радийаллаһу анху елап җибәрә һәм әйтер: Безнең тәннәребез, аталарыбыз, балаларыбыз синең өчен фида булсыннар. Син яша, я Расулуллаһ диделәр. Шунда фаъҗибна либукаихи, без гаҗәпләндек, риваят итүче әйтә, гаҗәпләндек аның елавына. Бит Аллаһ Субханаһу ва Тааля Расул Акрам алейхиссалату вассаламга үз каршысында иң хәерле ниғмәтләр әзерләде. Ләкин әлбәттә Абу Бакр аны беләдер иде, чөнки Абу Бакрдан да күбрәк гыйлеме булган, күбрәк динне аңлаган Пәйгамбәрбездән соң зат булмаган. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның иң якын дусты була. Ул аның белән бергә тау куышында була. Аның турында Коръәндә аерым аят та килә. Гомере буе аңа Сиддиқ, ягъни тугры кала. Аңа шуңа күрә исемен дә шундай биргәннәр. Сиддиқ, тугры калучы, дөрес сүз сөйләүче. Ибн Аббас радийаллаһу анху сөйли: Кана Умар
يدخلني مع الشيخ بدر من عمر رضي الله عنه من بدر الشيخ لربلا أبكره وكان شابا صغيرا سين anda di bir kichkina bir yash yigit bo'ladi dedi. فكأن بعضهم وجد في نفسه. Shunda men so'radim Umar ibn Xattobdan, "Nechun sen bu yigitni kiritding? Bizning bitimizda boshqa bolalar da bor, boshqa yigitlar da bor." Shunda Umar radhiyallohu anhu ularga aytadi, "Ol yigit siz ana bila turgan yigit oldi. Ol shit kishi tugul bizning uchun. Ham kunlardan bir kunni ol meni chaqirdi, o'zi bilan olib kirdi. Ham aytdi shu jilgan kishilarga. Ma taquluna fi qawlillahi ta'ala. Siz narsa o'ylaysiz dey Allohning shu oyatlari ustundan dey. İza jaa nasrullohi val fath. Qayshan Alloh taolaning yordami kelganda, ham jingu kelganda, ya'ni Makka shaharini olgan vaqtda deb aytdik bitinda. Faqala ba'dahum qaybirlari javob berdilar, "Munda Allohning amri, biz uni ko'proq tasbih qilib, ko'proq uni maqtab, duo qilib turunda siz barodir" deb aytdilar. Ham endi bizga ko'p etib Alloh taolo yordamlarini berib, ko'pgina shaharlarni bizga bo'lak etgan uchundir dedilar. Shunda qaybirlari dashmadilar, ham bir narsa aytmadilar. Shundan so'ng menga ol aytdi Ibn Abbas silimini. "Akazalika taqul ya Ibn Abbas, bu durustmi? Ya Ibn Abbas?" Ibn Abbas aytdi, "La ya Amirul Mu'minin." Yo'q ya Amirul Mu'minin, ya'ni mu'minlarning amiri Umar ibn Xattob, yo'q ular durust silamilardi. Qal, "Fama taqul?" Alaysa nasaturna so'z bara bu surada. Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Bu Alloh taolaning Rasuli Akram alayhissalatu vassalamning ajali turunda so'z boradi. Bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning umrina so'nggi vaqtlar, so'nggi soatlar qoluvi turunda bir ishorat dedi. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'proq tasbih, tahmid ham istig'for aytirga qo'shgan shu surada. Durustlikda Ibn Abbas durust so'yladi, ham ol aytgan so'zi haq dedi. Bu Buxoriy rivoyatida kelgan hadis. Qala Aisha radhiyallohu anha, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yukassiru ay yaqul fi ruku'i va sujudi." Ya'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu vaqtlarda qachon u sizdi, anga bir necha yoki soat yoki balki kun qolganin muddatga tugal aytilmagan. U sajdada hamda ruku' vaqtida shu duoni o'qidir edi. Subhanakallahumma va bihamdik, Allohumma ighfirli, hamida ko'p etib Qur'on o'qiydi dedi. Bu da Buxoriy rivoyatida kelgan hadis. Hamida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Rabbisi qarshina ketdi. Ham ol bugungi kunda Ravda deb atalgan yerda Aysha radhiyallohu anhaning bo'lmasida dafn etila. Shunda ko'malar ana. Bu Madina shaharida eng qayg'uli, eng og'ir vaqt bo'la musulmonlar uchun, butun alam musulmonlar uchun begrakda. Ular o'zlarining yo'naltuvchisin, haq yo'lni ko'rsatuvchisin, murshidin yo'qotgan bo'ldilar. Nishab ular qayg'urmasqa teyish. Ol bit g'alamlarga jibarilmish, rahmat uchun jibarilmish Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ana farishtalarda, Alloh taolada, hatto g'odiy bijaklarda, adam bolalarda, jinlarda barcha mahluqotlar anga tasbih aytib, anga salavatlarni yetkazarlar. Tirmiziy rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan kelgan bir hadisni o'qib tugallisim kelar. Qachonki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan vaqtda bizning Madina shaharining har bir pishmog'i yoqtirtilgan kibik bo'ldi dedi. Ham shulay bo'ldi-da.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ulemi ise her şuşu yaktırtılgan pişmağı yanadan karangılandı şekilde dedi. Biz özümüzün kullarımızını çürürge de ölgürmedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni defin kılgandan soň. Biz köngülümizde bir katı kaygırdık. Ahırına kadar anın ölümüne ışanmadık. Muhterem aziz kardeşlerim, bu bizim için zor ibret. Peygamberimizin ölümü de, yaşağı da, tuğu da, gümümen anın bütün tırmışı bizim için örnek. Mana bu surede özüne göre bizge bir nasihat bulup tura, bir ögit bulup tura. Allah Teala şuşu silegenler bilen amel kılıp köngüllerimizni paklasaydı. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.